Angubingelele mbukelo umsakazo wakho Eswatini TV. Thamko sembuye sambukele ngubingelela nje sehlelweni lakho Litsini Libandla. Ihlelo lelimbukeli la khona sibuka khona tindzaba tetenkolo sibukela thatha khona embhalweni lokuliBhayibheli. Ihlelo ngembukeli siba nabo ke bafundisi nebantu ke bachekeshekile ngendzaba tetenkolo. Sibuka nje ukuthi ngabe lamhla sikhuluma ngani. Umuntu wasayithu bambukeli akubonge lapho ekhaya. La usibukela khona ngabe usibukela ku YouTube ngabe usibuka mabona kude siyabonga kakhulu nje mbukeli chubeka nje mbukeli usibhalele ehlelweni tihloko ngafisa sikhulumise ngalapha ngale kaloko ke mbukeli ehlelweni namhla ngihamba labantu abadzala ngihamba na Bishop PK wakaMpamali usuka lapha Flowing in the Spirit Church and Ministries lapha enkambeni mlomdzala ke akahamba yedwana uhamba na Prophet J Simelane usolapha ebandleni lase The Throne of Grace Bible Church lilapha embekelweni angivusele abantu abadzala ngivusele Bishop. Mbuyisa sibingelela umlaleli awumbukeli sibingelela nawe Mbuyisa nemprofeti la eceleni kwami Simelane siyabingelela wonke umuntu losibukela namhla noma usibukela kuyiphi media siyabonga kakhulu ukuthi namhla sithole lithuba ukuthi sibe khona la kuSwazi TV. Amen. Eswatini TV. Angivusele prophet. Amen babe Mbuyisa igameni la Jesu nembukele ekhaya siyamvusela egameni lenkosi Jesu muhle Jesu siyamethemba uyaphila udasisitana lamhla sisacacisa emaqiniso ngelivi laNkulunkulu ukuthi athini. Amen. Mbukele ke ekhaya lamhla ke sikhulumisa nje indzaba tithe noma khweshumi. Ngiyakholwa ukuthi nawe la unembuto khona ngekhweshumi utawuthola impendulo. Hlala nathi ngembo thathe nje ipeni neliphepha bese ke soyasilibukela. Bishop angivele ngicale ngawe babe ngoba vele ulaceleni kwawe. Ngosami ngabe ngosami Bishop nasikhuluma nje ngekhweshumi noma ke tithe sisuke sikhuluma ngani nje babe? Sitawuconza endzabeni kumbukeli Mbuyisa khweshumi ngesingisimane bathi ngi10% ngiloko lishumi kulonako iprofit yakho noma into enje lonayo lokwe10 now it's 1 2 3 4 5 khweshumi ke lokho khweshumi nje it's 10% of your income of whatever you have khweshumi so sina ngemoto leting10 yes10 khweshumi ngosiyami ngiyacela kusinawe babe ngone usichazele nje sinembukeli ukuthi sikhuluma ngani asikhuluma ngakhweshumi. Siyadibongela mbukeli nawe babe Mbuyisa nembishop eceleni kwami. Khweshumi sokushita umbishop kwelishumi njengalokulisho live laNkulunkulu. IBhayibheli ke sita uconza ukuthi Mbuyisa nembukeli linedivumelwano etimbili iBhayibheli New Testament neOld Testament icala khona because vele sikuva umcondo wako ukucala in the Old Testament in the name of Jesus Christ. So nje in short lokubuda ukuthi khweshumi yini umuntu ngulunaka mdala umdala ang 100%. Yeah. Unawudaliwe nje you are 100% gift from the Lord. Okay. Uqwele manje ke kunendlela uNkulunkulu asebenta ngayo Mbuyisa nembukeli. uNkulunkulu kulokubuseka kwakho loku 100% lapha ekhaya nje mbukeli ubusekile lokhu sila studio sibusekile. Kunengcenye ke ye-honor lekufanele sijikise sibisele uNkulunkulu. Akukavumeleki ngesibhayibheli nangesingulunkulu ukuthi ubisiseke holily kuma confines akho. Lo 10% ke ingcenye lebiyela uNkulunkulu lo sinkosi nguwe isource yako konke lele ngibuseke ngakho kuyabuyela ke kuwe lokho egameni lenkosi Jesu. Lapha prophet uyabonga uNkulunkulu noma uyarenta ukuthi naku lapha ungipheke kwaba ngithene angisale sengijikisa na irent awurenti urecognize lokuthi lemisebenzi lenje kude lomnyelo bekangipha ngaphandle kwaNkulunkulu. And umuntu wonke babe Mbuyisa regardless of race ne nationality nani wonke umuntu waNkulunkulu. And whenever God asibusisile ngoba we are blessed Mbuyisa egameni laJesu Christ. You might be Tom wa70 kungaba ukuphi but yathi kunye ukuthi the blessing of the Lord is upon your life. You are 100% gift egameni lenkosi. Kunetibongo lefite tibiyele uNkulunkulu. Kusoke ku unfortunate naso ubonga lokunye uyekela le source. Ngiyabonga kakhulu Mnguni. Nkosami lapha la Bishop sinembukeli nje ekhaya mhlambe asati kahle siyeva niyakhuluma ukuthi fune sibonga uNkulunkulu ngekhipha khweshumi ngabe vele la eBhayibhelini babe nasilibuka nje lilonke kucala kuphi vele lokukhishwa khweshumi.
eBhayibhelini Mbuyisa lapha kuGenesis 14 verse 19 kuqhamuka Abraham so ubuya kuyokulwa bahlangana na Melchizedek. Melchizedek naye ngeona uyenda phambi kwaJehova nakambusisa Abraham bayibhekelisa wabe sewukhokha kwelishumi kwagogonke lanako ya kwagogonke kwelishumi labeka nako lithi iBhayibheli wakhokha kweshumi kwagogonke lanako kuMelchizedek ngoba kweshumi njengoba sashite prophet Simelane it's just an honor kubonga uNkulunkulu because nje uphefumula nje Mbuyisa kudela upressa khona bese uyaphefumula uyatendakalela and what ukuthi kwento nabo so science bayezama ukuchaza ngala ulima khona wena ufaka inhlavu phasi le mechanism le ndeka lapha phasi you may never know yebo bayachaza bo agriculture but naso uvunile ubese kufanele ukuthi ubuyisele kuJehova ngiyabonga Nkosi ukuthi ungiphile lamandla ukuthi ngeke Genesis 14 ngilaqala khona nje Melchizedek Abraham sorry ngilaqala khona khokha kweshumi akunike Melchizedek ngibonga kakhulu mhlambe nawo ungayilobola prophet of God siyatibongela Mbuyisa nembukele ekhaya so ushido lapho umbishop ukuthi Genesis 14 vele ngilasiqala khona siva ngakho irecord yakho egamele ngosi Jesu nalo ukuthi ke Melchizedek kukahle lokumchaza naye ayingosi yaseSalema futhi angumpriest egamele ngosi Jesu because uNkulunkulu nakayakha icreation yakhe nale order yekusebenta kwetinto in his temple noma in the body of Christ kunema structures kunebantu ngegama lika Jesu labamisa koNkulunkulu kuwento umsebenzi wakhe uNkulunkulu so ke lapha Melchizedek ungumpriest vele ngalohlelo kaNkulunkulu ufanele Abraham akhokhe kuye kweshumi because sitawufika kuleminye imbuto asifuni ukukhabalaza but nje ukukhoshwa kulofanele ngegama lika Jesu naye uyakwemukela kusiko kwakhe naye umukelela la lamthumile egamele ngosi Jesu so ngilaqala khona ke Mbuyisa no ngiyabonga kakhulu ngiyakholwa ukuthi umbukele ekhaya babe kukhona la kutholako yabutsabutsa lapho ukuthi vele Melchizedek wakhoshwa la kuyo lokweshumi yes bekafanele ukuthi angakhokhela lokweshumi in fact Mbuyisa once saqala kwenta indoda kaNkulunkulu sakwenta ema issues sithena le blessing that's right into le yentiwa nguNkulunkulu awiquestion because uNkulunkulu nguye latiko nguye lokubekile ukuthi kube khona ayi sitawufika lapho babe iBhayibheli bishop likhuluma ngema first fruit liphinde likhulume nangema tithe ngabe vele ukhona yini umehluko lapho babe ukhona umehluko but umlalelo kufuna lokunya afuna kwathi ukuthi tikhathi timeless truth whatsoever bayibakube ngesingesima kunetikhathi kunteka kwetikhathi nakuchubeka tikhathi tinto tiya ngekudevelopa ngeke ngisho ukuthi tiyantshintsha kungaba nje ukuthi tikhathi tiatfanana la ifirst fruit yeBhayibhelini kwekuqala esivunweni sakho kwi first fruit le kweshumi ngu10% ifirst fruit sivuno sekuqala seasonally ngesiswati umngqemulo that's right yangqemula njengoba ke ifirst fruit into yeqala into lekufanele ukuthi siyende manje sayasigeja cishe songana ngoba uma senda letinto leti nje ukuthi sende ama first fruit we are simply speaking to the soil sisuke sikhuluma nalomhlaba kuthi uNkulunkulu asikhumbule ngalomhlaba yabona so lo mhlaba ufune wathi ukuthi yini lo ikhiphako ngasikhathi sini ukuze ukuthi kuvele ini nini lokho kwentiwa yini kwentiwa ukuthi nasenda tinto ngendlela uNkulunkulu labheke ngayo ubese lo mhlaba ukhipha lobungiwo sidle thina ngiyabonga kakhulu babe ngosami ngicela uyilobole nawe ngiyilobole prophet ayembulo lobaqiniso Mbuyisa la egameni lenkosi Jesu so shito umbishop ukuthi iBhayibhelini kunema dispensations negama lika Jesu Kristu so
la lokushothi nakuvela nje nyalo ma first fruits akhanza ima first fruits vele kweshumi sekukhokhiwe ngegama lika Jesu because uyeva la ukuthi lama first fruits babembuyisa nembukeli aqhamuka ezisibongo uNkulunkulu ngesivuno losemukele sengivunile sovunile egama lika Jesu so yabonga uNkulunkulu and ke iprinciple yaNkulunkulu konke lokuyisa uNkulunkulu egama lenkosi Jesu angifuni ukukhotha kabi iscripture iBhayibheli Genesis number 4 lithi Abela na Cain baya bayonikela uNkulunkulu egameni la Jesu Kristu iminikelo yabo because Cain was a farmer and lo Abel yena he was beka livestock keeper they were both farmers egameni lenkosi Jesu but ke le attitude behind ngegama lika Jesu it matters because kulama first fruit you give God the best of what you have received in the name of Jesus Christ angibuki lo ngathi sekuvele sekutshekile kucheka lapho ngegama lika Jesu kungako kube besingabekisa ngepractical example sithi uthola nje umsebenzi ngegama lika Jesu lokunye liqiniso lokufuna lathi umlaleli uNkulunkulu wethu is not a selfish God ngeke uNkulunkulu athi uthola umsebenzi inyalo ngegama lika Jesu Kristu uyakwathi unetidzingo ucele kuye bese because khona interpretation lethi le first fruit ithi manje thatha konke ukumikisa uNkulunkulu hayi akasebenzi kanjalo uNkulunkulu yebo kakhulu mngoni ngingayo isikhathi ngiyafisa babe ukuthi sikhansele nje umbukele ekhaya ukuthi ngabe vele ngubani ofanele ukukhipha kweshumi ukhona invele longakamele akhokhe kweshumi hayi ke kweshumini kude lo exempted wonke umuntu that's right kufanele akhokhe kweshumi umbishop noma ngaba uyaya esontweni noma ngaba hoyi cha phela abantu basithe bakhokha la kimi mina ngengumpriest nami phela ukukhokhe nami nawe kukhona la uphethwe khona should I say uma ungumfundisi kude la uphethwe khona kufuna bakumungele lo mfundisi bakho awu kufanele nawe khona la ureporter khona ngoba phela la awukatimeli nje udalwa ngilomunye umuntu nawe udalwa ngilenye ingceko nawe kweshumi yakukhipha wonke umuntu lokhona ufuna khokha kweshumi babe mhlambe utawufika nalenye message munye kuphela lofika ngakhokhe kweshumi umuntu ngilofile ngoba kasadi lutho lokhilako khokha kweshumi uauthority umuntu kazana is noma kuyiphi sector ekuphila kufanele aphilele ukukhokha kweshumi egameni la Jesu Kristu lo munye uthi yena akasebenzi utakhokha akuthatha phela kweshumi kude longakabusiswa mboyisa ube honest before God kuhlupha ngalokuthi akufuneki labantu balambukela imbishop sibayenge fanele sichaza lamaqiniso as per scripture kude longakabusiswa egameni lenkosi Jesu manje ke kunema attitudes kunendlela define ngayo ukuthi ubusekile nawe nje ubusekile nawe nje ukwenza ukuthi you are blessed but you are lazy utawuthi tsethe uthawusebenzi kukhona lophiwe kona uNkulunkulu wethu expect sebenzisa kona man of God nekuthi mboyisa kweshumi phela kusiko ngoba laba sebendako kweshumi akusiyimali kweshumi ukukhipha kuko konke hayi imali kuphela kuhlupha ukuthi njalo siphile even lemali esikhathini temali but nasikhuluma ngokweshumi ngekwelivi noma lichaza livi lenkosi lithi vele kukhishwa abekhuluma ngala kuvunako lo muntu so kahle hle lalaba ngasebenzi labalimela ngibafuna bakhokho kweshumi kakhulu balima labantu yeah so they must balethe endlini kaJehova ngiyabonga kakhulu mukele ekhaya ngiyakholwa ukuthi khona lokutholako uyativela nawe lapho ekhaya abantu abadzala nje bayihladiya indzaba yekweshumi ukuthi wonke umuntu akakhokhe kweshumi lokungakhokhe kweshumi umuntu losashile emhlabeni siyabuya ke mbuza nje yakhona idoda ngomukele mukele tsingavule msakato Eswatini TV mukele ke sehlelweni lakho Litsini Libandla siyabuka nje lemukele lamhla sibuka indzaba yekweshumi ukuthi ngabe vele yini kweshumi bese nasihamba lapha bishop besikhulumisa nje ukuthi lo ngakhokho kweshumi ngumuntu longasekho emhlabeni nayi ke inkanangana ke bishop ukuthi why kweshumi kukhishwa esontweni kungakhishwa nakuletinye tindzawo ngidawukhotha nje lamavesi amabili emlaleli yambuyisa
siyabonga mlaleli ukuthi sesilinathi lelitiya sesibuyile la ku Deuteronomy 14 again verse 23 wakhona uthi niyawudla kwelishumi kwenu kwaloku inhlavu nekweliwayini lelisha nekwemafutha nekwematibulo etinkomo tenu netimbuti embi kwasimakathe nkulunkulu wenu endzaweni layikhethele kubeka ligama libito lakhe. That's right. So kweshumi akukhishwe emgwaqweni kukhishwa embi kwasimakathe futhi endzaweni layikhethile yena simakathe ukuthi libito lakhe litawubitwa la. Ngeke nje kweshumi ukukhiphe kulenye indzawo ukukhipha embi kwasimakathe nasendzaweni la ikhombile simakathe e-wallet ngokhiphe nga-mobile money ngiyakuwela konke lapho ngiyafika again kunesibusiso lokumele ukuthi umpriest asikhiphe sitekuwe njengoba na Abraham wasithola kuMelchizedek. That's right. Na wena ukhipha noma ngikuphi utabe usithathaphi lesibusiso ngoba kufune Melchizedek akhulume nawe akhulume emakhama. So kweshumi mbukele ekhaya kukhishwa embi kwasimakathe nasendzaweni. Amen. La uNkulunkulu abekele. Ngoni mhlawumbe wena uphethele enye indzaba lengashintsha bishop. Babe kokwa kuphi kweshumi kafishane nembukeli kukhokhwe ethempelini la uNkulunkulu akhona eBhayibhelini ke kunetigaba tekhamba kwaNkulunkulu bekade wathi ngisi beka was believed to be God of the mountain, God of the valley, God of the nangjana tabernacle uyabona. So luyahamba uNkulunkulu ngetigaba God of the temple. So ke babe mbuyisa lisondo kunemfundisi ngegama lika Jesu endzaweni la ishito uNkulunkulu nemuntu lofanele lo authorized in the name of Jesus Christ. Kunale Levitical order eBhayibhelini kukhokhwa esondweni naku ke ma benefits akho sokushita umbishop Mpamali kuthi kunesibusiso lesi physical and practical noma si spiritual lekufanele si administer kuwe ngegama lika Jesu. Indzaba yekweshumi mbukele ekhaya nawe babembuyisa indzaba le practical. It is a spiritual exercise, but it is done physically. Yeah. Angiphikisi bo technology nekuchubeka kwetinto kuthi so let us sleep so ifakile. Mane lo mcondo uthi manje lento le beyifanele sibusise usithole physical. Yeah. Mina embuyisa ngathi khona la Deuteronomy uNkulunkulu uchaza ukuthi kungendeka la ufuna umikise khona lokho ukashana kukhona la verse 25 ukashana uthi ke ufuna bese uthatha lento yakho ngoba engcenya ukhona ukwethwala uyintshintshise for money. That's right. Uyabona ukuthi le ngoba ukhona ukuthwala kanzi kufanele uye lendo uphethe so uyishiyile lento le utshitshisele nalomunye wathola imali wamikisa le ngalamafishane enkonze ukuthi ku developer kwemhlaba wak accommodate uNkulunkulu. That's right. He knew ukuthi lo mhlaba utawuhamba uhambe uyembili njengoba la ungeke ukhona kulayisha inkomo iyofika le wathi uNkulunkulu ithengiso imixele nathi ke sinato tindo lese developile nyana nabo mobile money nakho konke ngeke bese sithi thina sesiyalwa sibisa ukuthi sesi developed but wena fanele live la uNkulunkulu ugcine ulendile. Ngiyabonga kakhulu ngosami Mngoni. Ngabe vele lapha ngingamkhipha 10% wami babe nginikete labahluphekile nje emangweni lengibonisa ubuswele kani mina sengiholile sengiyakhipha 10% ngithi lapha labahluphekile emangweni baNkulunkulu nabo babembuyisa nembukeli mane abafolish under le category yokuthi bakhokhela kweshumi ngumnikelo loyo. Ngiyababa. Nakufika lokweshumi la tempelini babe kunekweshumi kweshumi ngegama lika Jesu. Because lokweshumi uthi uNkulunkulu manje encwazini yaMalachi uthi manje kuletheni kukhokheni so that they may be food kuze kube nekudla endlini yami ngegama la Jesu. Manje evike ngowonke losebenza nje tempelini kuqala kuyena lo mpriest egama la Jesu kuye etinzanzaneni kuye kubafelokati ngegama lika Jesu. Bafelokati ke nabo iBhayibheli liyabachaza
because akusibo bonke labafuna ukukhalelwa in the name of ukuthi babufelokani Babafelokani. bakhona la sebabancane lekufune babe sibayikhumula lengubo nale stigma bavukele emgaqweni bofuna umsebenzi Bawusebenze. in the name of Jesus Okay. Christ. So sidila la necategory le less privileged nasingakhuluma kanjalo. So ke babe na uthatha ke kweshumi kwakho uthi uyopha labasemgaqweni akusiko kwelishumi but ngileminye iminikelo ngoba kuneminikelo those are alms in the name of Jesus Christ. Uyalekelela ngabo kweshumi kukhokhwa njengalokho sesishido baba. Emboyisa kumcoka kakhulu lokushiwa umprofeti ngoba lengingakusho kumbukeli nakwembuyisa ukuthi singathi nasibona kuphambatisa kwetinyawo kulabafanele bese sicabanga ukuthi singalintshintsha lelibhayibheli. That's right, sir. Senitshintshiswe ukuthi laba baphambatisa tinyawo. Libhayibheli limile nje. Umlevi must have a heart for people. That's right, sir. Fanele abe nalenhlitiyo nalabantu. He must know his town. Alathi ledonga ubusebenda lo. That's right. Kulapha ethempelini la kumele labantu babunakwe lithempeli ukuthi laba bafelo kade That's right. lapha encwadini yezenzo bapostoli baze bakhetha likomiti ngoba kunekukhala ukuthi abanakekeleki kahle labantu libandla lekunakekela abantu uma labantu labala isondweni bayiletha leminikelo nalokwesho ngalendlela lefanele. That's right. Futhi bangayilethi le mali. Libandla kuthi ngoba libandla kuphela mbuyisa libandla liphela mbuyisa lelithi charge ukuthi unikela ngamalini nawe uyesitolo uyasathi sinkwa sengimalini. That's right. Nawe yakuphi uyathi esondweni noma ungethe uhlale la unganikeli kuthi libandla ngakwena. So nathi encenye kumbe ingabanjwa ngale sikakhona kusita abantu libandla kufanele lisite abantu but libasita ngaleli nako nakude kude. Amen ngiyabonga kakhulu Bishop. Uyayichaza le ndaba Bishop. Ngiyakhola ukuthi umbukele ekhaya uyasitakala. Ngosami Mnguni Prophet of God. Ingabe yini bungodi babe bekungakhiphi kweshumi kumzalwane? Babe libhayibheli yakhuluma uNkulunkulu yakhuluma plainly. Kunelivesi likumbele sesisembidlana Leviticus number 27 verse 30. Lithi kweshumi kwami tithe is mine. And kungcwele indeed is holy to me in the name of Jesus Christ. So uthi ke uNkulunkulu nabe njalo akitsigijime ke sencwadzini yemprofeti Malaki, minor prophet Malaki. Uthi uNkulunkulu kwenteni lo ngoba nani ngakwendi ningaphasi you are cursed with a curse. Bungodi bengingakhokhi kweshumi because kuna two wetinto kune obedience, blessing for being obedient to God and a punishment or a curse for disobeying the word of God. Noma kungahloniphi livla uNkulunkulu. Definitely. Nakathi uNkulunkulu uyemukeleka kuye usothi uhamba phase ezulu lelivulekile. Na ungemukeleki ngekuthi wena sowuphambanisela livla uNkulunkulu. Ikhona ipunishment. You are walking under curse definitely. Yini curse? Ngemandla ngoba uNkulunkulu uyasebenzisana naSathane ngegama lika Jesu waselasa. Ku curse usuke ungalwiswa nguSathane. Usuke kune stembu saNkulunkulu upon your life. uNkulunkulu athume Sathane ukuthi ngisebentele na ngoba mina ngikhona kwentalo kuphi kodwa ngiyakuemploya Sathane ukuthi awudile nananga usimelane lo nengane kunesithembu saNkulunkulu kule mission ya Sathane upon your life so bungakhokhi kweshumi uqalekisekile tilo tivalekile ngegama lika Jesu waseNazareth these uthi umbamali these are spiritual laws babe lento lena it's beyond kuyibona ngemegama naloku komita every day ucathi konke khamba kahle ingakuyenge impilo ngesikhathi kusasa usavuka uthi konke khamba kahle kukhona la kuvaleka khona na ungakhokhe kweshumi egamele Nkosi so ngiyobona nabo nabungodi nangabe bukhona ba akathi noma ngathi bungodini kepha nje ke tithing is an honor to God now khokha kweshumi usuke uhlonipha lokuthi uNkulunkulu noma honorisha ukuthi uyamathi uNkulunkulu Deuteronomy again and I will stick to that uthi verse 18 wa chapter 8 uthi God wakukhumbula simakathe uNkulunkulu wakho ngoba nguye lokunike amandla ukuthi ukhithele umcebo so now ukhipha kweshumi usuku ubonga uNkulunkulu ukuthi kube bekungesuwe ngaba ngakhona ukukhicita na umcebo lengenawo. Amen. Ngenxa yesikhathi bafundisi bami bengafisa siyiqhubeke lenzaba siyikhulume kabandi. Ngiyacela prophet sesivala nje ehlelweni
ukuthi mhlambe kungaba nembuto kumbukeli ekhaya ukuthi ngabe vele yini umsebenzi khweshumi lokhishwa ngilabazalwane esontweni baba. Thank you so much babe. Kunaka letindo telibandla egameni lenkosi Jesu. Talent uthe umbishop Mbamali umlevi noma umpriest lo ufulisha naye under balevi egameni lenkosi Jesu unenhlitho yebantu. So ke umsebenzi khweshumi babe nase kulethiwe kulethwa ngilabazalwane ngegama because bazalwane bane responsibility ukuletha khweshumi ngegama lika Jesu kuze kuhlala kunekudla endlini yengcebo ngegama lika Jesu waseNazaretha kutonakekeleka abantu laba lobona ukuthi bambufana abanamandla uyabathi phela ngoba nguye yena wala ngegama lika Jesu naba bafelo kathi labadzala bayahlolwa labasetibhedlela bayavuselwa lesatiko ukuthi baboshiwe ngegama lika Jesu Christ kwentiwa those works of charity in the name of Jesus Christ konke lokho sithi uNkulunkulu siyabonga kusiphe amandla nekusipha sambulo sinakekele abantu bakho ngalosiphena kona egameni lenkosi Jesu naye umbishop kulanikwa kona naye uyakhokha ushithi umfundisi ukuthi kude lo ngichimilili nje lotimele ngegama lika Jesu kude lo timele mabishop naye ukhokha embili nalo lokwemukela wona ukhokha embili luchungechunge gcina kuyicycle in the name of Jesus Christ. So in short nje babe kulombuto wakhe egameni lenkosi Jesu sithi kusebenza lemisebenzi yelibandla ngegama lika Jesu Christ waseNazaretha kuqala kulempilo yalo mpriest ngegama lika Jesu Christ kwehle kodwa ke ngeke kwenteke letindo na kungangenisi endlini yengcebo akungeniswe egameni lenkosi Jesu ngiyathandwa le kungenisa ngosabishop sesivala babe nawe ungayilobola lenzaba ukuthi ngabe vele kusebenza ini lokweshumi ngoliqiniso lokushiwo ngumprofeti lapha Mbuyisa umlaleli iBhayibheli lithi kufuna bokhumbula Israel ukuthi umlevi akazange anikwe lifa lapha ya nabanikwa lifa distribution of wathi walifa la Joshua 18-20 lifa lakhe lile yena uthi ke kuNkulunkulu ke nani khokha lokweshumi nibokhumbula ukuthi umlevi ude sabelo yena lapho kini so nine lethana kweshumi umlevi naye tokhona kudla njengani bese unaka inzanzane unaka abafelokati nemisebenzi yonke leyendeka ebandleni ngilesikhathi Mbuyisa kepha kweshumi ngekuva kwami uma silibandla sesicale ukuquestiona tindo leti njengaleti uya esishona phansi sukela libandla selifile hayi so selifile ngoba letindo leti tingcwele tibunguLunkulu ngithi ke mina akusho ukuthi na ubona umuntu aviolate live la uNkulunkulu wena sekufuna uviolate live la uNkulunkulu nawe yabona angathi noma lokuhamba kwethu solo siyakhona yini nase sicale kuquestiona lenzaba lengcwele kuJehova ngiyabonga kakhulu bishop babe ngiyabona songene kumoya nemagama siwakhuluma asayivakala siwabeka kancane ibukele ekhaya ngenxa yesikhathi ngabe siyachubeka nalo lihlelo sonke siyafunza ngiyakholwa ukuthi nambukele lapho ekhaya kukhona lokuthathako kuloko kusho abantu labadzala umnotho wethu wamukele abonge abantu labadzala nje kusihlonipha singumsakado ukuthi bebangeda kithi sitobabuta na imibuto lesiyisitile nawe ekhaya sitakele nathi mbukeli i-team lenginayo mbukeli siyabonga kakhulu nawe mbukeli siyakubonga la sibuka khona babona ukuthi ku YouTube qhubeka uhlala nathi singumsakado wethombe Eswatini TV sibuka samaswati usale kahle.